Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today ngithi angireact la kwindaba engiyibone kuyipage lika uKhathide uMfokangobe. So uMfokangobe lana uthe kulonyaka akazuba ingxenye yomaskandi yefestival yamaskandi kuyiyona enkulu kakhulu esirane iminyaka eminingi kakhulu impucuko festival ke. So abantu ke bake ba-comment laphana and abaningi abekho happy, but bakhona abanye bathi nayi vele ayiphele bona bebengasayi-attend because vele sekufanele ukuthi i-event kaKhuzani because bafela ngathi umcineka oyi-co-founder yempucuko festival bafela ngathi ucheme kakhulu noKhuzani ke, but ke akuyona i-reason le utshatha akayeke khona because ukhona indaba ephumela laphana kwiphephandaba lesiZulu ilanga ukuthi no ngathi into kahle kahle inkinga laphana imali. So I think masekuhlukaniswa imali laphana akuzange kuhlukaniswe imali kahle mhlawumbe noma kulonyaka ondlule mhlawumbe sekwenzeka iminyaka but kuMfokangobe uthe kulonyaka uyahoxa akayona ingxenye impucuko festival, and I think ungabikho kwatshatha because usebenza eradweni okuyona dominating ukudlala umaskandi le South Africa, so izolekha mhlawumbe i-attendance laphana ke. So angazi ukuthi umcimbi uzoqhubeka but ngiyafisa ukuthi uqhubeka because I feel like impucuko festival i-heritage yamaskandi because kade yaqala and even nama-artist amaningi amaskandi ayemakhulu angasekho ayihambe impucuko nayo. So and isenayo lo ukuthi iphinde ibhukhe nabantu ababe-involved isaqala like ubhukha iy'ngane zabomjikitshelwa ney'ngane zendidana yabo. So I think inayo lo give back ephinde iyenze kumaskandi labantu abangasaqashwa kwezinye indawo noma abangasekho emhlabeni because ngiyakhumbula last year ba-honorisha ifamily kaMajota bayinikeza i-check laphana kuyo le mali abayitholayo ama-sponsors baphinde behlephulele namanye amaciko ayingxenye yalo mcimbi lona even lo engasekho. So I think bebebambile lo culture maskandi. So ukuhamba kwatshatha-ke angazi ukuthi kuzoyi-affecta kangakanani but mina I feel ngathi kuzoba i-big blow enkulu kakhulu. So ama-numbers azowehla because already besehlile because uMthandeni naye nabalandeli bakhe abanye bebengasayi-attendi because baphula out uMthandeni naye bengasayi-attendi. So angazi ukuthi ithini i-future yempucuko festival because I feel ngathi isabalulekile kumele ngabe ibe khona iminyaka eminingi elandelayo because ilowo ndumezulu and iphutha unomaskandi abaningi, ama-artist amaskandi abaningi, amavukana amaningi uqala ukubabona laphana kwimpucuko festival. Abanye ukuba laphana kulaya festival kubanika lo validation kuba no I think sengikhona nami sengiseduze kwezinto because sengikwazi ukubizwa laphana kuleya World Cup kamaskandi bebeyibiza kanjalo. So angazi-ke because umcineka bengakaskip i-statement kahle echaze kahle ukwenzakalani but I hope izoba khona but nje hayi izinto ngathi ahambe kahle sibuke kahle because unyaka usaqala-ke mhlawumbe utshatha nawo usefuna ukufocusa kule event yakhe le yenziwa ngoDisemba leyana iKhathide ngoba maskandi festival mhlawumbe usefuna ukufocusile kwento yakhe because sebebe ndawonye isikhathi eside I think from 2012 ibambisene kwaze kwaba ne-COVID but baphinde babuya babambisana even after COVID because ama-event amaningi after COVID awabuyanga. So that's why ngihlonipha ngale ndlela impucuko festival because i-COVID yafika yamosha kakhulu and ukwenza ama-event compare to before i-COVID namanje sekwenzima kakhulu, ama-cost asemaningi kakhulu and i-risk ukuthi wenze i-loss isiningi, nama-sponsor amaningi aseyasaba uxhasa when it's coming to ama-festival amakhulu because bayazi ukuthi imali ayibuyi, sometimes i-attendance ayibo khona. So i-sponsor gcine sibuthi imali ayifani ukuba banikela nje but imali ayikho into abayigenayo mabexhasa ama-festival. So ama-festival akwazi ukusurvive isikhathi esidana njengompucuko festival I think adinga ukusupport eqhubeke ehlonishwe ebe khona especially njengangoba ngeke ngasho before ngithi I think i-heritage kamaskandi wase-South Africa. So ukuvalwa kwayo ngaba into eyiblow kakhulu but akakamenyeziwe ukuthi ivaliwe nje utshatha nje kuphela umuntu othi uyahoxa. Hopefully mhlawumbe bazoba khona abanye abantu abazophakama abama-partners mhlawumbe abazopartnerisha nawo umcimbi because umcimbi wakhe umkhulu kakhulu angiboni ukuthi ngamele uphele ngale ndlela but nje bengifuna nje ukureact kulezo ndaba so-speaker now because I think akuzona indaba ezinhle ukuqala kahle unyaka especially kumaskandi okade dominate kanje last year. So nje makuvele uqala unyaka sekuba khona abantu abahlehlayo kwimpucuko festival I think akuzona indaba ezinhle lezo but ke sobona because impucuko festival yenziwa ngo-August so sekhona mhlawumbe isikhathi se-planning behlele bazomisa kanjani. So sobona amaqhubeko onyaka ukuthi kuzohamba kanjani. Anyway sekhona ku-Twitter @Speaker Nawe, sikhona ku-Facebook Speaker Nawe, sikhona TikTok c.speaker.nawe. We out.